abusia for mo bia akwa ba de ba attention TV eso I wouldn't say o sumfuna na adwo amo akode metena ase a na nsama ekoso e we social media no so no na e best chance na me ma badwafo ye bobo mu na e pense mu na se pe hu komasibre e de ma na nso no matena ase na dan me mende ye YouTube program mo ye showbiz no eso no e na counselor lutterodt e kotena ase wo ho de die mu ano se so ba se bi o confusion na so bu ne nsa na se wo ye be ma na on ne da no de hu ne se boni bia enim na na nkofo keke ka ho nsema se oba de wo yo mensa wo brani ade be de na be ma kra we na kono se ono be ye bibi obi su ka se wo nka na wo ye de no e ba mi su ka sa nka de wo de wudu sa stage na wo libido frustro ni ade nti wo ye be ye de ni ade nkofo ka sa mo a na anim se be de kwa bibi ba nti me ni ma be de fo asna se se yo pense no ye musa so e ya pa se oba ye se na sa wo ne e ye bibi a enya hwe ya na se bibi a na kai se dina ni na azo amo akwa ha e attention to mesra wo se wo be like wo be comment na wasanso a share ma foforo so enya bi ahwe ena menya eye na ke the dawn ba ko pe e wa ha sanso na osikeni we die me hu na me ni ade bia me kasa me hu na wo ye ro fo be bo sika tro sisi e ya o mo na menya o mo ha me no mo e be twetwe nkomo mama kwa ba ese bia ko kodie and then some we muso after program mo ntwe na mo nya muso na o na mudi ya poni esi for ma o ba musika ti me mo sika me we de e guso ya na ala o mudi o na ke na don o the only na ke o hasi am no ba twetwe nkomo na else ni council lutterodt say oba e ye ne menses obu ne nsa na woni na da woni bi then na ka fa okay me da wase so me konya no say me ni refo na say etifo e be twetwe nkomo eno ne na dwenche but to me no yeah to me no be ma bia na adwe mu dawo ana oba bia na adwe mu dawo ti se be ma wagimi sebio ana be ma kwadonto ana so oba wo ne menses ibi pokra mo jakra e le chobi na mo jakra be ti se na mo je fi fro ba se ba wo se wo de oba ma kugura ho ene oba na da okra na oba no kra wo ne menses no ho kra tene se mo nyina yira mo na be ma sa ne wo da mi hu na adwen chen ba mi tumi mi hu ni se nyansa bia ni you see what's up for you ese nyansa bia ni sa na o kan na ke o so da na o ke se oba ye menses sa e woni na boni bia ni me no ka na e de no edika mi ni baba de wase ma ti ma de wa tie phone ya ase asema council lutterodt kan no ne ni ya adwen makọ si because oba ebu ni sa ye boni e de ma oba na ankasa mu because e de ma oba na ankasa mu ye boni e de ma oba ne yire anase oba ne kunu anase obi o ne wo fie mu na wo se wo ye be ma na wo ne kwada e boni bi ne hu sa wo a wo fie wetumi bie Leviticus chapter 15 verse 19 and 27 Leviticus 15 from 19 to 27 and I came a quote here there's a Bible crying you see a woman say oba ye and so ye ntie nyomo e kan pa so okay I say when a woman has her regular flow of blood the impurity of her monthly period will last 7 days and anyone who touches her will be unclean till evening. Or say so oba bunisa sha say ne fias kotoko aba park na last for 7 days na wo abema se bema oba ni so mu ana so mu for e bone de ma no me de ma so ni mu keke so mu e no me de ma otino otin wo bone so mu a otino ba bi osole no bi a watena wa sole wo ba betena ha e bone de ma na essence we ha won ne kwada so anything she lies on during her period will be unclean. Say wanka wetu we na say aba wo so de na me betena ma me honte ana the contract isi akonja no say whoever touches her bed must wash his clothes and bath with water and he will be unclean till evening. Enti sanse mu we ni echi na council which so ba ka chem say wo a wo yeso for say we yeso for me say na nim ka say we pani we yeso for wo ba betena TV so we councilor we council we betena TV so abakeka say oba bu ni sa na wona ne da nya bone a me ne ni adwen because o say youth na adwen say when name when you count the youth na baba say no because you work obi start akoye bi seti ya. You see as a counselor me to me when he say counselor the counselor no etitru for na F the F yes
muna yesi mako school because you can say we counselor dey am cancel awade yemu to ko ebo anka muna mo tisi it is why counselor na do why we say asem da ho pefi na won kana wo chesi clouds ah me who say like I said e be kakra yes yeah because you see to say the read Bible no see you book baby o tina kra na tina ho honte konwa no enye asai and only for a Christopher no and even book ba ye abosonson for na ya mo say so na ye na nanom kra ma ye hu ni say oba obu ni nsa na honte na nanom chiri sa de no because mo ja fi e na ba abonti it wo be ma ni kwan so do ko kan e so ba ni da baby na wo ko da baby na wo de obe ma ko se na constant na ka se boni bia ni to the extent so aka se obetimi do wano kra bonase aleki you see sense we you see on ko fobu o mo kire ma say me say ma share ma do ha onfa but counselor am for you see who dada man for to the extent say ye ma Selina Boatin gospel musician ye bisan when timi ansa ka say edru hona man come can say obi any other na onyima am can say wo over say wo den dem o say edru on kwa na on menses man dem man in bed do be play money nada so obi an ne de what him say a man be drew sa stage na and only libido na rise into some ya one girlfriend wo na we drew sa she has the urge to have an affair with you obe deny na say so deny no you see who about no crown when your menses ni kwa so ben wo bre ni kwa so ben boy I den e so very po shall baby because money bo ma see to mo do ha like ni pakra ho ye na yes obi on so an ho tete o ko ben ma ye den man some man news so ben was sa no po say moja na je say muka water frija frija se na menu kra obi to me e ko sia obi o se me de o ye o mensa na me no beta ya me so be pen no yeah you see it's there also like omo dada youth no because girl be catch me say the now before ta catch me say o menses mo na ne ben mada e dey to so try and am cast be there the man here down because or say on a corner neba and I feel because I see on a force you see a money best like I say Bible say you only papa na wan yin e bone ma no wo oba no nim say ade e be ma be ye no me but what for so no say akon no pony and na wa try e wo say yen ko be to cause obi wo wo ni you see there be wo oba no ka nim say unya menses cry na like who credit and I am ni na mo tete we say cancel lu trot e musa no ni be ma na ko ye ye beti me na ye comfortable Nini no se kra na wo feel okay ana wo be ma no kwado to be ma jimi fo be ma passe ya no onso tina ho na be ma egwam na moja ya wo be ma ho no hunu nyansa na ono ka say people are sad on so can so you trust no but ono wa ye bi da mo bi say so wa ye bi da o ye bi da oh enya bone that's his opinion that's his idea and no we see entina o my Ghana say bi enkoso no no me na do because penny wa makasa asem kwada be ye what I say asem bia no mo ka democracy abantu obi aka bi keke you see mo say youth no na mo say on because you will kan yen do be obi aka so ye bi say can say you taka dia whatever he says no because people believe say as a counselor no go school or want to tell national counseling is a counseling board say they want the letter crab say omo nim baby okusu into as he didn't know so a counselor no dey you make be obi mo hu say whatever that he says no here adia like e di mu ntina oka you see counselor Charlotte Odro say I counselor you know make be anko for e to me e di support in their relationship ono tufo counselor na so no people think that whatever he says is the right thing also so and I dey say me so say so but me say you near God beside say we ye sofo wa sorry o say dey be oni asori but we sofo ginyame say bi o kasa akra no akoti Bible na ajakureja tini nchempe ajakureja kuti Bible no e ma Bible ne kinkan ma no still na o say enye bone it that is Bible na dey ono so ne dey o kan no say it wo na ti fi say o hu say o Bible mu mpo na o say enye bone
or that I say na mo ye wi na be ye disadvantage and say mpa no so na be muja ana bia mo ye no na bia wo be say nti say empa na mo be da so na say ya wo ni be na say ye also ka say o say your benefits na wo but want me anka o say your no so benefits any council you to be you anu why be you anu e wa mo semester sen ka o do comment ba na ma kan ye say benefits e wo hu so ba e bu na wo ne no e ye bibia ye wo health benefits e wo hu nti e bia na wa wo hwe me no wo who asem bi ka say bi ampa we nurse na say we house worker na wo hu yi sa ampa say oba ya the menses-Nana ne die or benefits bi e wo a mesra wa so be comment na do comment na me ka ma do na ye hu din na ye sua ade enti no na me say what's your baby and baby bo ho sa no pelo during that no and like the libido na rise and I be ma so bi during that no kwa na ho ya na kono opese one wo dan ti wa yo ka so wo do no because my sister say baby ka o say oba ni bu ni sa on to me on the duane me again no when ubu nsa keke ensi mi fie e frame me you see me gidie no me hu say e bone ma me e frame me no yes e frame me you see that's a program just me no I can't tell you me see then time na relationship mo no me ma me girlfriend ti ase say you do women's like you do some menses-Nana like so baby and you bet me test wo phone so you test ne bibia kosoboko but so be ba me nche do sabe so no be manage as what you say and then fine yes good we are good to go no be an ebeti ase it's who be an ebeti ase yes be me mate it's who ba no then we say I minim say oba de wo bu nsa we on clean wo kwa so going to be communion e hu ni ade wo but said to the sense of partner no one catch him to open his man name ben wo de what are you trying to do eh no me o wo ba no you see bible na ka say bibi obeso mo bia aye unclean also be ba ade no ho tete o ana ho tete o so na obi ye bibi kitwa bia na abuafo it's who ba no bibi pokra to prevent animal winning from happening no so no boy be ko because wo menses mu na na say ko ben wa na wo tie mesmeti na mu di nkoma san ken na ka say didn't come close bibi kitwa no mo boyfriend na mani ni no mo menses mu a bibi kitwa bi kra na bifo kra mo bufu na mo tia ben and it's now all the on person be on and just say ni tia wo ba ni tia se tia na baby because I make us e bia na afi na mo bobra wa we dey your girlfriend we need that say my wunya wa na ya so wa nti menses emba na menses na ba na net single room bi na muti o nti menses na ba we me am just man no aduane no for the week we ye aduane ka me say my name ben wo okay madam my name fra okra madam so we etu me sa madam pass me na da form ana say me dey eje dan mu ama no na ma ko be be oh because obu ni santi oh yes me gidie no enye ma me edi kwa say ne ho count ana ye kai pa na ye na nanom kra na ye tete mpokra no mo ni dan ba ko pc say dan ba ko pc she ho ne ire da ho ne me na sa ne mo na ba sa me ne kra ni bia ba atwe mo ware a pedan onye obi ana ne ho so sa because o mo onye obi ana be abrabo ne nto mo e ko wale ogi ba say nto mo e ko wale oba ne de oba wodan mo ba ma wo ba wodan Debbie afei na masha brabo na say mawale am wedded new couple am about Moses so abia single na why single with sport na me ba single with simple it's all about him and then like enemu say on ne have sex na ma anya sa anyo ma no o be ma no be dey kunyima mo ba na adam paso on na so and apostle dey oyim ntoma no kosi because you see remember name my Bible na instructions fast in this Bible na say ade o betena so ana so de no ho beka bia iboni I say unclean. I say you see the moment I need a damn pass one moment anything can happen. I'm matching anything can happen. Coffee jacket na coffee buo fu no coffee jacket I don't say oba no I oba so now when you saw the ref you say how much kra mu da ne mana how much mu da ba eba dey in there to get go say so far as I started say eba no kwa dia on watch you it's no oba no so kra no like how much say no na wo na ni so ne dia dia bi wa Patrick Otom what we come say oba de be hu no oba no be wa kono nti na wo say ma oba ne be hu nti ana say o clean the sin to them and them on clean because I want wo kra wo hunti and akwesi ato sa Bible ni nsem na to agu kofo ni mo to be frank nya asema na la ke de ba so o ko ti ngofo ni sa o say let me know you are with the try job money say
apam dada Leviticus say apam dada you see is Christ abete ho nti wodi mo jati nti o mu di sa nyoma nchi but unni sa nyoma na chi a enene nna se Bible no ka de o say na oni kwa so oben wa na ne dia de enene nna nti wan be me no kwa me so mfa so ne mabada yes nti no unyi me asem me bisa o say wo say ma ne mbe is it because say wo ka say how much then is it because say wakono be sorry say bia o partner ba wo nchen oni be ye bibi eno ti ma ne ma wo nchen na say o business ti ma ne ma wo nchen because I me get me o some question me get only me get ho ye makono sa de limit me asi am ne na ko ye bibi me pese sa de se empratwe mu odo wo mu a wo be bi na empratwe odo wo mu a wo de bia ni wo be sori aka se odo ye ma ma wo nchen da wo do no hu na ni mu bia ba fili se wona ne bada sa yes wo do no go empratwe ti sa wade because mama me obi ba mi office o se sofo o se doctor me wadi ya me kuro de bia o person ne me eye bibi ti wo person o tell me say wo do bia wo na you have it wo do no wo yire wo girlfriend na wona na wo dem wo girlfriend na se kotoko ma ya de bia wo be ye ma ye me e ba me ye de bia o so wo de titi oba ne fa no ma wo de titi oba de bia mo ye ne fa me fia ba du fia na me yire baby na ba ma me see any just say baby ba ma me ti me ko say ma da je ne compra for you or so me yire say e ba pe no no kwa ko share the room o see e ba ya ko see baby na what do you get no mawari listen can small girls easy esikafo ana say yen wo de esikafo no eya wo obi atebo ano nje wo be wo say obi na ma atebo ano obo obi na obo me ma yi ka ora se ka wo sisi a because wo ka wa se me say ohun wo arabo na si wo yi na arabo na ni wedi ni ye no nya 2 bedroom and 3 bedroom ase wa me kan say it's wo na single room no na tie wo wade ye wo ni sky enko wade this guy yes wo hwe wo tumi enko ha 2 bedroom and I say any et no go mo jombra you see the video one crown so crown na e dey out me nka so wato single room akunya ni akunya no be ma I dey ko beda form na mo ba me hu so beda form da pass yes say wo enso a enko na enkonko ware obi madam fubi wasani message say meta akasa de mi do say yesu de moja betin catch sorry aya see yesu de moja betin aya one nothing deep because it's the moja me so ato we want to be able na go pa betin bia ho me see the higher the year pa na ye be sorry so let's say modu afuto mo ko pesa de you e ma no say me libido na true one rise and so ya yampa e do one as a feeling na very tight one show mo so no show ka koye bone be we so say I oba no yes akase na work na kwa for dada in the end no one ne for play ground you can just insert then we are good to go until that like advice when they my youth out there say council abeka sa asemi so no dey to him no e ye na crofo so edi so advice when they say they work can say one ne for play ground for play but no dey minimum mo mo for winning for play like romance near okay beginner entertainer and why introduction to me remember one you see us Saturday and na bruni na ono defining the asset children watch us say Saturday ni mu hia and na sex about yes it's nice romance mo ba na same for like naturally my name for any can say what force say mo Jeff wo ba nti odi go to me two you for say Saturday no mo nyai Jimmy for na Saturday yes ana honhom bia so chisa even ahon bone crachi yes nya ho ponti ahon bone ukoji adura yes say oba bu say ewura busum dan no yes akwa no me kwa na ba so nti oba bible no kraka no me be ba so oba wo be ma yes ade no jai so woni mu dia jai yes makacho ena afutu akwa me ma say ene yes democracy obi aka mi open obi numa abo yarfo edro enfama no nti ase meka ne se wo a wote wo na wo hwe na wo pese wo abra abo se ya kodi ka so luto tachi se wo hwe na wo betie bible na ma kan ama ho na wo pa abra abo Leviticus chapter 15 verse 19 to 27 wo kan ya 19 going kasafa message mo ba wa bu ni sa me ba me di be so mpo ibi bo kra Yesu Kristo no kra na ye yiba no your boss so ne ase ma no tamo ba ne bu ni sa no ba de ni sa so de no kan o se ma hu se hu bi afiri yes
you see a child some menses no kran ye enti na foto o de ma eye nkrofo mo abonten ye ne say obema so ba ebu ne nsa eni odo ati eni akono bo de ati enfa ne nkoda enkwase wa bravo was unya na say was spiritual and both spiritual and physical education yes enfa na enfa ne mo jana ko munu kra me yire doctor endra o hwe weri ya no say mo jana ko munu ya de e ba wo say ya grade enti ne ya bre no aya me say wa wo hwe me no wasua de yie pa ya say we ya be ma na so pese wo bobla na pese wo dreti a ani oba wo ye medicine kwa de ndi akono bo eti wo ne o ye ho na obu ne nsa atwe mu free no the bible no say enye edzina no ma no so ne be ma wo ne be ma ne tira o say a no we na o ka eni na ti gwa ye ma no aha na heaven we di odoti mo heaven aye de akwa akobo eye nne no ne ka ho asem ne say wo yo menses a aso ye say be ma ne obeda na say enye ye cancer lutterodt de be tu udana pese me ma pa fo ye bobo mi a me de edumedie me di wo tia me di ana na ajoa amo akwasa so nya na ke bakope ewa hasasa the dawn ensunya no have no exchange commercial so ha attention TV comment like na share ma for so enya bi na omunsu ande de bia me da se